eba no oma benya ho mfa so nti very careful da bia me kan se ye man mu ha ye problem e ye bone no kore wo petumi wakwachi obi ba kosie no wo pesika wo cha obi ti se wo di ko pesika obi ba wo ko cha ne ti e de ko pesika na say wo be ne wo be kan se Erade family bo na che me odi che wo ni nti no eno ano no boa you will pay for it. I'm a bibe so ma bebre even though God will save them. Eti yenya hwe na enjia abapapa ma ye ho krono no onsu ebe wia wo adultery no onsu edi bibe ye wo eti yenya hwe na yemfa yanamo ensisi ye nti we me motivation kakra me de eba nti obapa de obo so ne ma e kofa me ti apam fabra ya na runs for the travel mo I na nipa bebrejin say we nyame de pa mai nti utimi ye de apɛ nti na momu no ubecha because nyame fa ne bo nto ne ntam wa esokra obeto still obeto ada obeto no wa mention na bo no nso e ben wo a ya enka o kase o say akọ akiri na se obi wo ha pam wo te ho ohun se de ne mebre a onim die ti a ne mebre me say abayo bi a mi hia na o ka che won sister AKOSUA me awaria ye dia ma me batemeti ase because me papa e kwan ode man fa so no eti ne man ne mama 5 ye na egu ne ho bi anware ye so sa na meme ye aso ka chemo sister AKOSUA me she said the mama si disappoint e betray na enya me mama because me papa ye nim de no ye nkrofo ma ye nim young girls no form ni omonyim ja omoto wo se ye hu bi eti ye na enye ye nwanwa se ne emema aye ye santi ye no ye ne abrisa nyame hu ye mobo ye ne abrisa nyame hu ye mobo o se enye ye nwanwa e na pese papa no woto wanyini o ba wo hye ne mama ne nyina egu ne ho obi an yentimi nware but onim die ntia mema babe dada ne mama no no omokọ onim die ntia ti sa wo no se sa papa na ne ba ne wo a ji sa wo do hyebre hye wonsem na wo sugu awurade se awurade hu me mobo afedia sompa no trendy o sompa is trending and trending and trending trendy pa edi no ko pa enti ya declare say sompa is no more a new station enye new kra eye wadum na afefo frosan beto wana eye adum bi keke Ghana de chemaima yemamu nyina ha no paninti no nse edasu wom we be see ice no ice obi free UK ababedru na US so say na ice no kakra wom ti wuti se ti no at an hospital na say okowe ba hinche eti anopa Ghana today no edasu wom eti memamu nyina ha eba MgsmåBORƆ ASEM ye obi asem dwumedie so onyame ne yedi ne yie so de 2026 acha yen na afi so ye hye MgsmåBORɔ ASEM ye obi asem no ebekọ the next level ye de besum yie ye de adesua ene akwankyere ene yafutuo ye de bebremu ye de nyansapo efa abrabom ye de bebremu enkrofo baba beka wo mo story na omo ama ye hunu ne ato wo mo na won so watimi afemu adesua fi se ba bi obi dru ye a wo twam ne bi a wo dru ho a wo betum eti se wotie no a na wo de wanamo asisi ye eti production line ni ebia na wo pese wo frɛ yen na wo ne ye kɔ nakra na bia MĽBORɔ ASEM ye obi asem ye production line nti wo pese wo badwumadi no so na wo bɛka wo ma afutuo ade bia to wakoda prison pen obi ya wo adamfo bi faaye be me bia ne nante ye oba bia ne nante ya wo kyerɛ wo pa edre bia tibi hye wo bi say ante AKOSUA ko hye nipa dasani asa bonsam incarnate wo kyerɛ me ama me tibi bɔ me nsɛm ma no emre bi me hye asi wo bi say ante AKOSUA madina me ko bi e shop ho na me de obi tu ano wo wi me ama me trans na me bɔ me nsɛm ma no say chronomo expert ne wo pap wo se akoni wi ano ama onu ati wo hye se de akoni si wi ano no a onu ati wo se akwai wo chronobo mu expert mame mo abaso enti ade bi ato ya faba MĽBORɔ ASEM ye obi asem so na beka na obi enyam wafutuo na munim se no mu anso ne yedidwa na ne time for aba besra ye se de wuko da bia wo mo besra enti oba hofe me nkoma na kwa ba oba pa me mo akwa ba o mama me je so
Na obi beka se na die ni tuntum yi. Asɛm o wo me. Ele unua pani afrato. Oh. Ya fi twa mu no ne menua me so menua pani nti ye fa se me maame ne menua nyina. Oh. Eda fom a ene mu no aka be na wo hwemienu na yakokora wo mokora. Ti mo be ye omo mienu die ni na abom ana. Ni na abom. Abusua no abom. Ne yesi wo mo abom. Yesu abom. Na mo su abom. Ai, o we die yakọ kese pa na. Oheneyere unua na ade ato nani o. Asemo. O se ne yesu abom, ne yesu wo abom. Ba se yesu no double utimi so afa de na ni so no kora ya na emabiem. E ma na yakọ ne shede on kafra. Ano eden. Ma me eden kan fra to na unua be mo no be bua. Amo akora o ledi no no so fra to ya na ano eden ti on kafra. Etre bi obo se minimo Oheneyere to hu bi da. Wo be hu poster bi. Na nipa be 5 enegu so. Afemis tu ko busa mu se ana posters nipa 5 o mu se o mu nyina mu se abusua ba ko I to say savior for you o ka na konya accident no e se abusua ba ko bi o mu ma be nipa be 9 o asem yensa na ne nipa ba ko ma etu we oba pa ade ato woni empa mama koko de be ro pen de ye mu owuo mata ho ko ndino ha menti ase ma mi wu ye nyina na ekodi na wo tweda ye nyina na ekotena ase di na wo tweda ya ye wie me konkran aba wo se makote ahwe ewu na we wu mata ho we hwe ni mu wu chese bi kwa me ase na zo jire wa ye nyina ekodi na wo tweda ekodi awie ye ko wo se me konkran aba wo se ma be twa hwe wo 2 months I was mewu what we say the open no the open no me akra hu ni obeka hu di obeka abona so age ne nsem ene ye ma wo ya akonya me yadoma yie na eba so da be mama wadaro ma 24th January 24th nese o di afia sha se o di yie na sha se yie no mo de na me de tuntuma betina ha o mo se amamre ne amane eja o ma me da fom a ye yie ni wi ansa na watimi yi tuntum no agu fom ena asa ye wunua panyini ene o ma me nti no we de yakọ kese pa na ye de ma onyame nhya wo den na won cheche wo re na oma mu ye yie ni wi a 2026 oma wani gie amen omi kwan foforo bi ba mu akoma ato wo yem wo se tra bi bibi timi to na mu o ya Oheneyere afebo nse nko wi ase na nyame ye bibi na be kata so kai na wo mi story e wo the book of roots ebra wo sha ne mamienu ene ne kunu ene wuye ne kunu wuye na ne mamienu nso wuye eti wo free Moabite asase so ba no ose mo mfre na wo mu bi odidi bi to no ho so eche se o ya wodie but to nim se na wo mikro na wonya asew baabi e fa ni root e ma ne bedon e pe nasam e mo be wo de ma no if se tete no se wo oba me fan se wakuma e wo a e wo dia akoda na ye wankasa wase e wankasa wase e wankasa wo dia eti na se e wo ma no na ntinyame cheche ne wure eti tere bia bibi timi to na nyame asama bibi foforo asi na afa acheche wo wure eti sometimes ne nyame bi to ye na mu oya e ya ka che nyankopon se won cheche wo wure se rade ade atumi ye ya mi kura wa free mu mi nua me maame but uye onyame a utimi so chechi ne ma bibi ntomi wo mabra bom ai be cheche me wure ma bibi papa bi nsi na nkata mi su no so Oheneyere nyame tibi ma bibi papa bi si na kata wusu no so esum na aba wa brabo no de na no baba ye serie because root no a ono ebe wo ye de ma na wo mi na e ma na wo mi sere e ma na wo mi nya ni gie na ma ni wura fi ni kunu so wo ye kunani na ne ma mienu nso afiri mu bi se obenya aba ne bi eti se ne ma bi to ye sometimes de bia me ka se ade bi to ye in the middle na ade na beto ye to ye pe na ase ye se ene ma nyina ase ne ma nsai sa wo wonya wudi ye se ni pe wu a na ye wiye e na ye wiye ba ade nya chiwa na se bibi papa bi wo ho eti ka kire wade se wade wode nkwa na ma me de na che se enye kwa eni da so bi wo mo enye kwa se wode nkwa na ma me mo eti mi kuna firim me yire firim me ma mienu afirim e de awrahudie ama me ma me afirim papa afirim e de awrahudie bi aba beto me so nanso wo ye god of comfort comfort to me cheche me wure ma bibi nsi bie kwan foforo bi ansa kwan foforo ne ba me ka se afena mi wure fi kura se na omi ebre bi etwemu no mi kunu firim ebre bi etwemu ma me enu firim ebre bi etwemu ma me bi firim papa bi etierade cheche me wure na wonya me be cheche wure amen obema adwuma bi kura na wo pe a obi kura na de wo ka aware bi na wo pe bibi ebesi favor bi besi akwantuo bibi obeye bibi ama wase wonya me ye
eye yeja eti na si yeja wo soro to so hene bebre hu senyame ye yeja wo eye adwin senyame ne wo baabi omfa ye hu bi ene weja yegu asase so si emre but or see if you call on me I will answer you so frame me meje wo so ba ya ye mfre no eti ye ko top problem bi mu a na ye nkwa ye de adane ya dwendwene but ka mesre wo se situation bi a wo be ko ya manyame mrem eya wo de tonsa frɛ no ade na ato no de tonsa frɛ no say brade bra wem boy no break me heart brem fa ye bibi ofre wo Jeremiah obeje oso mo obeje oso munsun frɛ me Jeremiah chapter 33 verse 3 wo say meje oso it wo say brade wo de wei ampa ye yimadi misika na obi de adwane but ka brem nanka mo ye bibi comfort me de edikan and now what the enemy meant for evil no turn it around for my good ma de ni nsi mi ye na enwie mi ye if say Joseph ni nuanom na ye ne ma ye de no to prison ho no an obey prime minister mama we ya mama kai ye na me nua mema asofo mu nyina ya asofo ma me wo asofo nkwa mema na ye pani bishop ka asem bi wo se wo hia bibi wo papa ho a wonim se wo hia pa ba wa nkɔ ne nkyɛn wo buo kwa so anka nkyerɛ na oyi nani ze de wo kan wo se wo ka bibi kyɛ nyankopɔ no you really in need of sa ade bi hia me mani hu se bibi hia me awrade bibi hia me eti brem de hia me ne se de ato me de awraho de bi me de awraho ekoboso me da bi eya cheche me wure ye fa ne God of comfort or comfort to nipa now say no konkron cry for the Holy Spirit you find a comforter or comfort to nipa and why a helper and why a strengthener ade bia to wa ba mu obu awrade hyameden awrade hyameden etro bi kra so ohene asa wo ya discourage wa ba mu ye bu what baha ahojobi ka kire awrade say awrade hyame nkran obetimi afa nipa bi so no aka bibia kire wani betimi akobbo video bi so emre bi na me fa de bi mu na emu odin eti anadwokra na mentimi na eti mesiwo saa na mes I rather strengthen me shamedin na this situation emu odin eti me wana bibi se fa phone na obi asande me video bi oyine me bi a video na say video no nya me na gina ho e na wo kasa kire me video no kan sama afa de me de seria na dai video na me share at that time no video no cheche me wuram say hey everybody encourage me papa why encourage me na say wan kasa so video nso so na emre bi say obeka ya ye nua bi ane ane this juma e was sports department wo SOMPA Kumase ono nso wa abroche na nadamfo bi edi nsenhunu bi se bi e de kire na yere e ma asem ne ade enti awura na si akodum pempen so bi a won hu de wonya ne ho asa won ku ne ho asa wonya ne ho bone but odo ne kunu ne nso ena ofa ne fo ana okopie obi ya na video ne baaye na wutufo obeka ya o de sending ma me de sending rape na aye o say aye nhira de ama no say eno o video that particular video so ya yakola chest long time ago wasi ano wonsem na wo kan ya no wase maami asem ya wakan nti no be ma ne niam a wo ye korampo na se enhyada kora nya mayi biem na ehwo na ne re kyekere na nisa ba na so ti ato da bia na wo hia re kyekefo bi ya me be fa kwan bi so te se wo de ka kire no eya yenka yenko ye handle ye battles on our own wo awariem wo sikasem mu abrabomu adwumamu oh unko na wo hyedem na wasu saa taking bi wo ko take decision bi krampo na wo take decision bi unko ada bi ka kire ready decision ya me be take ready bremu ma me menye dan ma me nyansa if so read James 1:5 say will be lack wisdom so wo hia nyansa wo bibi mu a wo se busa me na me de be ma but ye musa wono ate wono plan okay be say na nko wie ne hie banyame so ye ancient of days it message say na say wutie SOMPA 106.5 FM na wo tebia bi mu odin oba bi afrim ukunu bi afrim oyire bi afrim wo maami bi a wo don wo ye obi bia wa baba ye motherless wa ba ye fatherless wo sika sem bi ato ape adwuma ye yiwadi me so nkwa menhye frenya me so wo mrem wo na wonya bibi ma won kyeche wo wure obetimi afa obi ano so etero bi kwa wonam dwom na obi ahya ma me ka wakoma to ye mote no bi sa na ma me oni mi wo he nyame na aka sa akire wo no etero bi kwa wona no obi atro ne ka achi watro bibi verse bi wo bi e verse no a fe ye koma awrade be ye afe bo se wakoma to ye wusu ye misu anabo so obi shop bi watro bibi wo ready ye nyame na ekasa ye na ye hu se nyame na ekasa je adwin se nyame begina hello my son hello my daughter meba me awrade mini o
Jesus ana nyame tie na obofo bi a ne ntaban ti se nsuo na ye no wa besi from hello mi awurade wo yankopɔ mi ni o yeah, you nyame were little things, but God is in the details, the nitty-gritty of things. It was a beer, or ye or Bapa by a eating como, some American Yamena such a was sending cry. A chicken away. A beer was also tear reduce a chicken away. Yamina Casacho, but didn't say AKOSUA Casadebi, Yamina Cabibiacho. Eti situation be a man or Bemua, or Bacasama, no comfort to ye. Now at the bonniness in the Bibi Papa be a free more back, and now say, Bibi Papa be at home. I'm a woofy. It didn't mammy no in the Bessie. The Atona air and the Bibi Papa be free more because only to me call light out of darkness. That's all read Genesis chapter 1, verse 1 to 3. Was said the earth was formless and empty. Darkness covered the deep waters. Now so Nyameka said, let there be light. And there was light. Na kania ba. Eti sumu na wo Nyameka sa ye pe. Ne sumu no kania pie de. Sakasaka yo mu nyina no na enempa atu. Eti Joseph prison na mu na be free mu aba. So that man so person wo ku Esther any Jew for ofri wo hye wo mase no. Emu na na Mordecai ani monyam na pie free mu aba. Eti wobetimi aka che Nyame se Awurade ma bibi emfiri mu mmra. Anasa de etosom ye na Awurade comfort me. Ma bibi ntumi a ebe ma me wura fi we. Cheche me wura. Ma bibi ntumi na me nsere. Mo bi kura me chamade. Onyame wonni made obetimi de apampa wo. Onyame nim de betimi Nyame nim de pampa mi o nerves down. Wonim onim umra ye. Wonim say the mama na wie ne bra na no so be about the take to be shine ko holidays sa onyame nim de comfort o onyame nim de pampa obi a onim say obi wo ho a onye obi ma ne kamfo no na wa feel with the pumpet obi won so obi talk gift manual no wa feel nyame nim de timi pampa me eti eyesa ye ya we abo so obi ya wom ba ko say papa ina opese o pampa me eti nyame nim say especially my pampering enye be man ko an se betimi apampa nyame betimi apampa o betimi am obi abeto ade bi de achew o de chew hwa ade ne akoya pampa me emne bi wa unim se me patade efe afa mi wa mese ya brand bi so fi US ba me one of some size made them can me say US 12 and a UK 14 na me can and also mpabo na me so mpabo me say US size 10 and a UK me say 41 and am dem ka kire ne sa me dem me fi kura o say wo ba no aye shopping dey ba dey fa and na near Oheneyere and tade no so ye de me pani bi me ma tade so and me say what me dey na ko ehu say what a dress what a dress quality or type production or the abrem e to yin me te wona me ba antade ni mu no na ase ali jebi eti hono na pampering na ba no eti hono chese trimude bi me refi me ha nyina wo refi bibia wo me shatade na fiti me pepepe na me say we dey me hye de akwaduma we dey me de be kwa asore e hono no me nka bibia bi eni nyame nim de obetimi apampa eti na ka che nyame se wo mpampa obe pampa de bibia to akoma so wie eti e mama kwa baba sompa 106.5 FM Accra. You dey bibia timi dey motivation. Bibia obi si wo yie. Obi si wo yie. No asem cry bebre. No cry. Obi si wo yie. Dey dey motivation. AKOSUA go dia. Obetimi bibia all angles. Yes so. Medical ka say wo shia mama ngosra no na wanya wo. At any particular point in time. Obe say bibia. Edi e bon pa nyame yaduma sakra na yie no meso nyame mpampa wo. Amen. Ai no mie kwa fufuru mama won sere. Eti wo yie yie no kwa kwa eni e hwesen ka besu bebro se. Besu bisu wi. Kai mama kana na I was I don't know to that say. It's really a time for me mama kwa babiem. Ye je so mama. Yo. Na yemfa ne say nene de kan obi TTIME. Time heba mesha. Yesi afefufuru. Ebi mo so asompa tie for afekura na bi aba be ka ho. Ohene wo say afedi enya new listeners bebre. Eti obi wo kura bro nyani mu no e na o hya se betie nti time wonyante. TIME heba mesha na ye duro be.
mama malaria drosron kokra ye di tu echidi ase na 2025 ye gi ye din san say ye ma ya re bebre brase ye nro no na nkrofo bebre mama Xmas nkrofo di yo nkrofo di pa 2025 nkrofo di wo je omani pa sa ahode wo ho ma no num nro enti so obi tie a ni nyina ne se ayaresa mapa edro ye tu echidi ase time no ye wose malaria bia ye ne yetu ase away na ni pedua no etimi afa na ntuma pa edi efra eno se wutie mama program ya ye ka time heba mixture ye si ye di tu atridie ase efri ni pedua nim je doctor number yi said ye be ya u penchemu mapa ofre na obeje bre no no watwe nkomo kama 0244 417 669 0244 417 669 number na offer beje ofeso time no yen hye no so say ATIME 2026 yes ye ni achidie to nkwanta ya pai ya pomudin ku a ene yedi twa afini nyina esan sese wo pomudin mapa chese wo anidaso na wo anidaso de a na ye no ane time heba mixture eno na edura yedi tu atridie ase obi bebusa se na se atridie de bi wo hono magye se ntontom aka we naimu no obi wo hono ntontom na ka wa enda edi ebe chance na atimi ayi ne ho apie eno nti ne ye kanfo ede ama wo se bo modern so obe no num ye nnuro yi bi se de be ye ntontom ne kra kawa wabo dada an yare no ntimi fa yare no emani pedua no kono kopa bi etonom eboa amani pedua no afa ne ntoma pa ede efra doctor nana otafrija owusu ageman berima ba na adura waye for the past 15 good years eno ho asem na ye ne wo kan ne edi ho adanse de ama wo se 2026 so pese wo sorry waka eye wodwuma wodwuma so dia na ye adura doctor edi aba edwaso yi enu nti bomode aso bekwa kopa bi ato anom ye nnoi ewo shops akese e wo Ghana ha nyina okay she drug lane so kwa obenya bi ato je number ina hye nso 0244 417 669 0244 417 669 wono no na eboa mani pedua na fa ne ntoma pa efra se wo so obi aye fefefe mutu na ha me say time heba mixture eno na omo de aye wo moja duru a wono nom no atimi adidi yie amani pedua no atimi ahyehye ye adwuma ye kwa ye bei se wantimi anidi yie ni pedua no toba ha enu nti ne ye kan fama wo se ene ye budidi no atwam bomode ase obenya time heba mixture ebeboa wo amani pedua no atimi afa ne ntoma pa ede efra Christmas nkrofo didi pa efie mu ye de ne nyina ye time heba mixture intia esansa wono no ma nubra na ewom na doctor na watafrija wo usu ageman ede ye no eboa ma wonum atoso wo didi a wo bete de wo tachire ma betoso ye enu nti ne ye kanfo de ama wo se kopepe binom na beboa wo ye nuro no enya nwono kra yen hye no so sesa abofra nya mfie dumienu konko a obetimi anom bi oba a oma akwala nofo enka ho na afi oba a wafa afuro nso enka ho apart from that wo ho kwai se wonum ye nuro yi bi isan se beboa amedua no afa ne ntoma pa efra afa so bi wo se na aposo ye ne ya honam ya wo se ase ya bome da bi malaria mo won bete ne pedua ni ma wanhwe beka so obi kura to wadu bo so wona ase nyina hyehyew wutidwa wo se ya kakakaka bomodi aso benom time heba mixture ebeboa wo na afi ni pedua no afa ne ntoma pa efra ye kanfo e de ama ye maamenom ye papa no ye nua memanom se dwumade a wuye bia no time heba mixture ene bedi e de aboa wo kopa bitonom na beboa ama ni pedua no afa ne ntoma pa e de efra mama wonu bi se 2020 at the time a na edi no kre 2026 de nuro na ne ye no nom eno ano ya sorry waka ne atimi akoye adwuma so eno ti hye ne so se time no ATIME eno ne ye boa ne de atu achidi ase mama tontom na ba wo so mo nko ne so be kire wo se time wo ho ebebo bi egu yeboso na this week kra nkoda na iko school pa eto mo kwa na de bia hye mo bag im nurse wo kwa no anonom se de wo kan tubo se aboa na kana aboa na wo bebo na waboa na opepe ba bia da wonti me mpu ya le no kra po ngu pedua nim onu abebo awu wo so bebo awu aboa na bebo awu omo fom ho je na moja be no mabeka wanu moja bone na manu moja bone kra manu mi time TIME yedro no edi ho adanse de ama wo se eyedro a eyekroje eponimu de kwayenum eno na doctor na watafrija wo usu ageman be ma ba e de aye bibidro so kokra
how be a enemy. A name no broche for a buyer, or more to turn running the copper, sans almost see a Jumaday any time than nam. A Horomoyan Made pa, it was so about time Libya, or come my oya Jumano crow on Tibre, or no numbia, and tia a quantum for what to run the court. Yeah, what Ghana house ye did who a dance here. But if I don't bay and to a Fatujana, or more my broche for your mobile, do now or more cono. So a bimo or no more cram yet the bread. Was a Dudwana and Abrofuno Orthodox medicine. Bebrena pe bibidrono. It will be what I say, or the name of Quanwa Shisha time. I know the money at the first not coping Quane, I didn't know. I said the time come. It was a honor or no. It was honors and who to do no. Now cover the buy cover the breast rejay. Do not no more you do UK there. Me wo commerce no ma me koto. Okay. Na me ya na ma bubu agu galon. All right. Na ya kata no kama. Near the akwa post office. Okay. No more de kwa. No de ko. Sana no ye no. It say the abroche for no so dia tumpa. If say hono yare no wompe tablet bia wonya time na ye bibidro no bogu ne boso a. Ahodi bi o de be kwa adwuma. Enya sam. I say wotna fia ya te wo ya te. Wotimi gigi ayi na do ka. Ti no de. E time na ma mo de ko. Into doctor number no 0244 417 669 0244 417 669. Yami admada sene mama. Ebesa na etifo ababidi. Ya dasia no achia Dr. Tafrija amaye. Say adwuma pa na wato aso no. Wonto aso a wahya ase wonto aso a amfanko. Enti ya dasi pi. Mesre dasi nyame shirawo. Ade hye ba na yete ne nkan time heba ebre awukoda bia yedi hu nkomo eno no. Trendy. SOMPA is trending and trending and trending. Trendy pa. SOMPA FM. Pa. And you declare say SOMPA is no more a new station. And you new cry. Because we say see and what na bebe ya baby that we go baby cry. Yeah. ASEM bia na OHENEYERE mema wakwa aba o baba ya enna yes ya enna ai na unse SOMPA buronya no adwumadi na yedi ye no ye de another level aba sure and say wonnam na say unse obi tie SOMPA no video na wo de abreme na nipa no so ye trotro driver ana so ye taxi driver na wunya na number no ka ho na de ba ye be sene ni bibi kakra na wo de atop petrol na so de to diesel okay na yedi kan techiman ono sofo ofrey okay na o video ye obi video no surprise oje ne number eni ni din eti eni e send momo ni man no eyi ne da hai ai esu I was say well done madam AKOSUA go na eni abasobon de e ade ma mensa ka yes ya mi shira wonso ati ya dase ai eti onu de tachiman otie pa eti oye no anopa no no video eni video na eni na dem gidi ya kasa na mu eno onu abe obeye kama na sesi ana ye betina sia na ye maami bi nso obi asane wo so ko ne shop oduru ho no na wo tie M궈BORṟA so se fa ni peace na wo pamade wo ablekuma agape okay uptown okay what the number aka ho edi wono nso so oduru ho no na ye bobo voice no na ni abre pamade ye futuo no na ekoso na masie no ena o video no na odi ni din o se mse wo kwaje na ade wo ho okay to kwa ene otie edi mede be ma Jerina ablekuma agape uptown number no ha okay na ye koma ne bronya ade okay ai she ati otie futuo no obo ni trinko she opoma ne o ese wo twitwa ai say me di videos no kra ma me fan sende you say on the more guesting me de be more guesting ma me forward na o de ato Facebook no ai and YouTube I know de a chire kama pa na guesting ko
That's what she found. Oh, she found. Bibi abe fine. Oheneyere ye na ye tie fo ase. Oh sure. Hu Augustine wa. I send it amana. Ye na ye tie fo ase. Se wo ye dwumadi bi se na nkrofo ntie kura wo nya response bia. Sure. Messages aba no gise me de ma wo na wo kura wo ansa bi. Na yi bia no. Enya asam ketwa. Doso. Woni videos ankofo send die. Sofu bi. Onu de me se me mo akoche na de. Because on them say e wa masama here ya. Okay. Na sorry dem ho no. No, what connect? And what connect sompa with speakers no and ejiji mu say ya. O say prophet de ndi ni dem refi. Eti na wo mo se. Omo na sompa ba ye nche nya nya afimpo. Eti say obi hye ne dem na otie, obi wo ne shop na wotie, obi te ne car mu na wotie a ye ni so. Tie na wotie ne ye ma ne nya kwa. E be make sure say dodo na ye be reward wo mo ewo adwuma pa asem abeka kire sompatifo sompa market yapa no kre enti wo tie aketuapa ne bia na won seka no me koja ajeri wo ya fra was kantamanto efo okay efo nso so ahwe ne shande akuso fa Sunday against him mama ase ka cho so ochia na enemode emo ba ko ne anwa ne madwin okwa edi na obo mpa ye se nu afeda na ye di wodwan na ye de emo one bag na the phone so ka ho a o de brand eti ya ka cho se nyankopon koso enhira amen oni apamfo amotimi ka motipam ho a mo dwene tiefo ho sa na ebi gi achinye wa ba ye Thomas aje ho aje opa be join ye Odi e be dey asa wontimi ne ye nkwa no wa be join ye ye simple and short odi opa wontie no on dey ye nhwe opa no wa ye sese e ne ya send na wa hu se de ye kan ye ni nkofo bia ye ni wo mo sha to kwafu ye no kwafu enu nti no bia radio bia watie ne be 30 years so wontimi nya bi ma wa wa de fe de for amantem so esne di kan for SOMPA 106.5 FM Accra yes ma me AKOSUA ABOAGYE ya wodi ye ni mo se ono de full of surprises and what they bring no wo party nenya bi nenya enepa nenya fasopa ne wo som no na ye nya aketua penti ne mame na ase na ne nyame nhira na yesre de amona said the usika ye no se wo pe unso aye nhira ne dia ka ho you are already blessed but wo besa ye bi e dia ka ho said the yakopon se abre ne bre nyina da no se ye nhira de nso ba ma ye nhira ama na ye afoforo krampo nso so e bi asane wonum ti dondo hema wama dondo na ye nhira ne bi asan ya me bi nso so akosai e chichi fonti no kwaso atie SOMPA 106.5 FM ene panko a brabo mu ye die ensem obetimi aboa wa brabo nkoso ne mpuntuo no eno na wo ba ha se no mo a onsabeka no wase nya chede we ya send this 200 ya mo bi obetimi dia show how far on them sending 100 so on incline o techimai it's incline on them sending cran for the 200 this ka kran pa be ho a na ya twa surprise I saw your SOMPA Accra near the ba we no na ase wo techimai wo tie SOMPA techimai I'm saying fine I'm half wo tie half Ghana today na so okay to them me pay 100 bi ya na me say me send 100 bi ma afa no kra no wanyini na ne ba no ho so me say 100 bi ne fa koto petrol fa buken na me so we from SOMPA Accra enye SOMPA techimai we SOMPA Accra oba pa mo so be hwesu o tie half mponi eti main one for ne de eti say wo track mu trotro taxi shop bi na no so bi video oba pa na me adom ebrepa mu no e be shisha boko e be send videos ni nyina mamo any audios no kro mo send ya na echese wo kra no and e be no Augustine aboy into the future ko no e betena se bia na yabobo na etimi aboa nipa ya de osa ye amen ye da wo mo se ye de nhira na nyame de aso SOMPA so ye be ma na so ye tie fo sure evi se wo mo nka ho station in your station eti nhira bia ye partners any your sponsors e de be brain ye be ma bia so wo mo so kwa na bo nyum we se nyame ya wadum na wonsa ka bia tene wonsa baby nka obiara wo hia mo wa efi se wi ase obia hia mo wa bibi ayanwum bi your donko a tie kire wo do eti asesamini ne boy ekrofo asesamini asobia so omu be hira ya yesu be hira ye tiefu na SOMPA na AKOSUA efren munyem akwadum Oheneyere memo akwa babiem ya na dondo hema na eyi anopa no Ghana today na ye kan semi but eye bre na amaye kwan eti ebetimi edi ho nkomo na
ye wi abrepam no atiefo ahyase ye frɛ de no nso akirei na ye bie phone lines na ne ye maami bi frɛ be kan sɛ ne manan SOMPA FM nkwara nko mo anyini kura na panyin no anko wie secondary school anka janka obema maami ho aheha no no ɔne bɛma bi akɔ wodi akoda na beto no so ama sese na akora ketewa bi asa aba na wo kasa mo ne anwane ne madwi ne yesende ne ma no no mo die eti makase ye besa de bi afa ka san de akwa koma no na eno na me fa ho tufu sɛ wo firi wo hia busua mu a ye agoro bi wo ha ye ni sɛ wo firi wo hia busua mu a de edi kan sɛ wo bɛsrɛ nyame sɛ obɛma odwuma ye sure na ya na ma dodo no a na ɔpɛ bɛma oh ɔpɛ bɛma na wakoye bed nti bo sɛ watu akotena bɛma so na bɛma bi single wuru no akotena na wo bɛma ne nware no onye ne ho ade wo so wo ni adwuma eti bɛma na bedrum bi na ho ye na hi efi sɛ wotu wo mfa kaprema wasa bɛ wo nkoda afford egu no so eti sɛ wo firi wo hia busua mu a ade ese sɛ wo ma ne hia wo eye wadwuma enye sɛ bɛma bi a wo kotena ne nchama bɛma bɛhwɛ wo eti ene adwuma bi kura no wakwa kosua ade pam anu akwa kosua nsa no adwuma bi anu akwa kosua na ne makeup yi ene ade etini edi mu nkomo nam se awie ye nto so na wo de wo ne wo mudi nkomo pa na evidence kakra na watie no na ye de aba me giri se ohia abusua ma nipa bebre o ma bedi ye dodo na afiri ohia abusua sure but o ma toto o ma brabo yi amane o ma brabo no akoyi ade afuto na ade be ma bayo bi a wo tie wo a bema wo beto aduane ama na die nti wasesa na niema akotena bema na nkyɛn bema ne nware no onye adwuma woni nsa no adwuma bi obi wo kora wo sua adwuma wagya adwuma sua no ani wakwa akotena bema nkyɛn wagya adepam no wampɔn ne ho etire ya no wampɔn ne ho makeup no wampɔn ne ho because wagye sɛ bema ne ma ne 10 cities 20 cities na no ano no eti wo hye ho ɛne wo wa asɛm na bɛka de afa ho ma kompacho ma me na se na ma yen kantre youth na wono mo ba ne se ewia so no se wo sha eya na wo asem sha eya na wo problems nso sha mo na wo nyini no na wo ho ne ma bia nso enyini sika ebi ene eye be se 5 cedis a wo sha no anasa afa na wo si so no obetime de atodokono edie no eya ade a enya entimi enso wa bra wo nso wo kɔ wanim enti obi a se wusa wa asemusa oho ne ma bibia no eye nkakra na so wo nyini no eye problems ya na eye dodo na se wo ye enoma na ejama bi te se ye no mo a ye se atente ho ne tua oto a ye mo eja entra na se wo frantomago nso so apipla gro bi wo ho a wo mfa ho enkonko gigim mami ye so na ye di agro bi ye di apepa dende eti se wo pie toto ate a ye nkodi sa agro ni dabi say ye pepa ya wonti no ba won se esikafo ne ma no mo ba school mu a afa ye de apepa no ya ye pa wo ho ni ya hwe wandi we ya hwe wo sa wo pant ana se bia ndi we bi hwe no na ya hwe bo wa de ye mu nti no no wa bedi sa agro no wo sa wo de ye ne to atete ampacho ye mfa ye ho enkobo sa nkofo no bonto mfa ne ho monka wa na aka na tente hurota wo to so me kwakwo afreja wo front mago sisi me godi apipla agro na ye so emu bie mu ade ba de na ade be kata wo ho bi eti ya na wono munyai sa na mono bo wo asuatra na danfo bi ye bi comparison no de ne ho toto ya dodo na ya na ye nti no no de ne ho akoto sa wo house wo ha wa eti sei mu mama me sese obi anka ho a akwada bi anka ho a wonya ugari crampo be 2 cities bi a wo we wa de e ma ho he ha wo bi ada me ye e ma ho he ha wo wo didi wie na me ye obi di ni pizza so odi ni de ben yo woni ni nyina da mo amen wo to baby na so sa akwada aka ho ntimi nka sa okodi gari no anase bia ukodi enka dokono ba akwa hwe nka ho ebeda na akwada no kura wanya nufu so bi di ama dabi eti ye tu won mo fo se senia ye so na ye tu ye fo a ye de bibo ye ntoma no e bia nkenenka ye nte ha se no akwankode ye be ma tadua na no nsuo de ne de no so ye so nonko wonya obi a wakomadi na chi a wanhwe ya beka se wo mfiri ho nanso no eya na emugu ahodo wo na ohene ni se be ma hia wo fofora nasa be ma hia wo foforo no ai bia no ma 100 series 50 series yo pe bia no enu nchesa sa na be ye wo omna samu abeka se wo mo de egu no omeka se de wo mo de egu no enye nchesa sa na be ye wo wonya gu no wie na wo wie a afa ente se se enti se wo sua de pam no wan hye so nsua wa de pam na ase makwa ko hye kofi enti meja na me ne nam na utimu ya wo de no ama 50 series no aye usei eti adwuma no wansua wusua de pam wanye etire ye wanwie
wo tomade wajai ena waja wo nyina to be ma no so eya foforo ni nti o OHENEYERE eya foforo ni ntia eya foforo ni ntia sure odo foforo efe na nso na wiye ye na obi okro okọ school onsua de or secondary school no akwhye be ma dem no akwhye ne dem no eyi yes na nkro ya frɛ no eyi na bo teacher ni na bo wede eyi munyame ansa akora bi a social media na ne boyfriend the camera sine so monhwe ababa awayi o ma we ne saa na wote hey why say no ne saa kata nanim na abrantia ne so ama nanim anso krampo amo odi abai wa nanim ne bai odi akwada ne mom anim na aba e na monhwe ma wo ne saa na wote he obehye me dem ma keeping wa ha 3 days o hye uniform check ibi e na osi abrantia ne bed so na we na ekoso nya na si ye e hye ase ache egusu aya ekoso na ne krampo headmaster si kra office krampo ye we nkwada yi wo ho eti akra na ba ya na wase wo hu nyansa hu se baby a mi fire no sai na wote asem ba hwan na beso mi mu baby a mi fire nyansa ba no asem ba hwan na beso mi mu me ma me ankasa kra no po waje dama to sere ye na ne man keto o menuanom keto o krampo no so le waje o mo kwa afuom okodi pa wo baby na me sa de nyinsa kwa me ha me ma me na na se me tene breso sa ne ma na wasa ya dwene ho e ma na se bi ya se moa ya wo moa ya wo ba se na wa wo aboa ya moa na che enti ye free moa sunu ne ya ma nipa esum kakra na ema dodo na ati asi nipa su kwan so amene wa ye nipa nso ampa ma ne emema na ne yesi ebinum ye nipa no wo mu bia ba ba yesa bia moa ene ma ne mom na edi wo so adenti na obi aye bia wonti me yesa nipa kro ne bi wo was secondary school wo ma me single mother watietia ne nsem saa epian wo de wakotum wo sori a wonko school na wudi na mfofo achi wo ma me ni bi wo papa ni bi enkrofo ye hook up si na de ho ahyem enkrofo ye fraud boys si na de ho ahyem wo be mu ani abria bobra ensan wadwuma bi suku bi enye ba bi etie na da che wo ma me asere no wo be ma me bra ye kwa empani nsem no akwese be ma dem when your boyfriend say me yensa OHENEYERE issue ya ye kenya issue ketwa enye easy na e de wo help na so na ya na ebesue the whole community and I said the whole nation so if it's our street children ya wo nam ho ya ma me ube ho akwada bi won nam ho sa na ode akwakwadan am robra ya krono o ya anaju twem ba bi ana yahwe mo bag eya na niam we sem nyina ka ho bi ena ya na boaboa no ma ne behwe enti no ye ka kire na youth ni se wo yie die ena wo hyebre no e wo nyankopon ho na so dodo na na gina wan obra ne de wan kasa wabo obrempo ahyase bia ne ya nesua eti ya na nkele wo mpempe ti bia na wom no enkasa bia sa nam dachi be enti no ma memfa kwantie bi so kwantie ye musuo ba bia wo kwa akofa no madam sa wanya be ma no krampo ho ya de bia wan hwe ye krampo ho how bi odo bakwa ko bi bebo odua beti akodu obi kwantie betimi abo odua na wa twa life so short e dey now because of 100 cities 200 cities and I say emema no so mo pa de afuo enti no kwada na ya no mo to gu mo so because on person be take responsibility and as a committee and do bi ade agu ne ho so enti no wo ma afa na wo mu sisuo no mo na ya na wo mani ko mo so mo wo mo se nketo ade ka them young and they shall forever be yours ni aka ne sa na de ko because on peble be ma na wa ba no person be sika kese enti no woni so ma 50 cities a obeti ya enough for you because akwara no bi onu wo 20 cities kwa man bi da ana me ameti aba ma me 100 cities cramp na awie ya wa hwe am de pie bonti a me mra na asa enti mesa be da ka front na on fa ma me so enti obefa nkwada na wono okase bi omo afode ma no ena ebi nso so omo so na bi omo pokua nso gina so eda no wo mu ena onim se bia wansa afa ha obi ameto ne so nti no akwakofa wonom enti ma ya no titu na ya na hia mema no wo mo de na ya na enhyedanya isabata hia ebi awi no mo ne ayonko gro basa be kwakofo ha obi ana wo ye ne be betimi do akoto fena bi mu ana so be kwakofo oba bi na afanyinsan ya ba o maame a wote ne ba bi dwene ne ho no na akwada na ya so okotena o maame ne so because akrana man betima ka chense wa pono ya wa maame fo bi wa ne ba kofa nyinse ba wo se onya nhwe ne biem waso na adwebo
enti se wanya se wasi abonte dia won ko ne dabre no won tente na wo maame na wote no baby tire no na akɔfa oba ene ne nyinsa de aba beto no so enti yanhwe ye ho ye daach ne ya na efe maame na se nka Nyankopɔn ebie ye daach so de akyere ye ne a nke beto ye boase ye boase ama bi ti ase Nyankopɔn bie me daach so ma ebie nka ne ma bi wo ho a nka wo nyempo nka ma anya kola mpo di se hye bi wo ho nka ma nteki ba ne nyina mu na ye nyame de ma beduru ase man se me ho me gina pinti mama beduru ase no mu a ye ka chom so ebi daach ye fe ebi ye enwurabafo ye mo ye president ne MPs fo wo mo yire nom na so ene obi wo ho a ba bia wodo okɔ ne kurom no okɔ hu boyfriend o breaking the virginity a ene so omfa ne tin kɔ hye no nko ne ho wada ne sadua ebi ada ne wifo ebi ada ne basabasa wo mo ne nam basabasa adenti da won kora wo ho ye na won hwe ho so ye na wo mo ni mmere wadwuma mranti ahine ka se bo se be ma mo ni mmere wadwuma san so ne na me so me ka kire ma se oba mo ni mmere wadwuma na wo da be ma bebrebe to bia akono bia kronpa wo ho no edane efono edama oh yes na se de bia ni pensi ko ho sanitary pad kofi mamiska ana me twa mami kuna aba no makoto nchene panie me de pama kwada no yi no ohini panie gi se wo koje sika free wo kuro se wo pe panie e de esi wo ba ne buttons kola button wo twen eti eda ba ma ne bubefu so be ma komade wo no eno anu uni choice bi eno na ya na mema ne bi wo ho afei na pressure de dɔɔso a na ode adane eboro na wabu oba no ohini yemfanto aba yu bi a wo tie yen sabre between the ages of 10 to 18 years afei no ahye brase ye besrew fa hye wadwene mu se me pese me ye nhira mama wofo me pese me ye burden e dia mama me maame me pese me ye burden dia mama me papa fa hye wotiri mu sa me pese me minti me maame besu me pese me minti me maame obesu me pese me minti me papa besu eti wo maame single mother hebra wo bre be me bia nka ne ho be me bia nka ne ho wo maame ye adwuma me ensa na watimi dia to aduane am nkora me ensa edi eti maame wo hu ne mobo wo sori a wo firi be ma we ho na wo kɔ be ma we ho na wo kɔ be ma we ho na wo kɔ be ma we ho afa yin wane sa wonyem maame no a wo gi dama tu sre no na wo sa de nyinsa ya sa bre no na wo be ye beda fe maame no wo be ma no so a wo ne kɔnyem ye no be ma no so ma wo hye nyesa bia wo kɔ fa be ma bia ne nsɛm ye wo be ma ono kura se nyinsa no wo mpɛ na enye ono na anyem wo be ma wo se nyinsa no wo ma wo kapre e say wo antenatal care ba beda wo maame so wo maame su wo maame tete wo ya akwada meso nya botre wo daachi se de oheneyere ka wo daachi efe wo daachi efe wo beye niema bi ne wo benu ho daachi mempentam nya wo ho ntam empentam enya wo ho ntam o yenen kakra se eye junior high school na wo awie nyame ye wadom na wo du senior high school awie edu tama university o training college o adepam na obesuo etie yo makeup o wie na wo se wanya wonsa no adwuma anye bia wo kwa a mame ene me koyo obi makeup o bride no na wo mo edoso bridal trail no so mo kan train ana train bridal train no omo nyina me wie ye 5000 ye de mame de 1000 nefa tete ho enhira ma me besuma gu enhira wo ma me behwie bia gu so wo benya but wo ma me wo ha ne afre no wo ba no tunufo wono de area ha wada ne mutu o chansen ohia ni ba wo ahu ba bia wo free se won sentimi nkata wachi ena won sentimi nkata wani wo mobo etu be sonson ho wo secondary school na omo ye rascal omo emmo brebi eye tutrasa na wo de won akodom wo mo wo de won akodom wifo na wonya ne se mimi ni obia o mini obia na me be hye wi na me bodam wa me dan me maame ne mobro ye adwuma me ensa maame bia ni kunu wuye na ne maye nan maame enu mema mienu aminim no maame sori anopa hotel anopa on ne kosiesie ho on ne kosiesie ho wi a na waye koko na odi ko school mu etina nopa job no hotel a won say ya nopa owo morning session wakoye wi a ansa na wakọ school mu wabe koko na wakoton koko na awia waton bidie wo ye adwuma me ensa ene ne baba akopanyini no wo ye surgeon medical doctor wow
Say adwuma miensa na ne ba na medical doctor. Wow. The otoso or your nurse. Wow. The otoso be a chartered accountant. And then maame no wo chese wo pesu otu kwan a ene we ko we ebreso a we say hey me mom na be di bronya wo me ho Ba me ho ache. na obi a che maame no panyin ni se dabi me na se di bronya wo me ho na de owo UK ni se se me ho na wo ba we de owo US ni se se me ho na wo ba de owo Ghana so se me ho na wo ba he maame hwe ne wura kira chichire ne ho o de bra ne kura ne wura fi ne bra ne kura ne wura fi Breso aba. wo di ne breso aba because enkwada afọ ni hu se hey ye papa wu ye maame pepa hotel esiesie hotel anopa kopepa asa bed pra ho mobo ho owi a wabefa koko eti osoro ntem ye koko ne si wo wabetam koko ne de akọ primary school for school hibi any junior high school wakotena maton koko ne masa any bread na wo pon a school na pon anopa no na awia no wafa bidie maame ba ko ye adwuma me yensa wo ene wo de hye nkodai nanka tie nkoda na ni monyam hya wo de ama maame because nkoda ne hu se ye maame ni bidie ne yehuni ba wo de ye ni ba mobrofo ena wo ne na mema so firi ha na wo kọ ha wo firi ha na wo kọ ha abema weed fo na ade ho akobo wo ntampe ena wo hye o maame tia na wo su mema wo maame nsu nti o Emma maame enni prison akoniaba wonti o. Emma maame woni prison akoniaba. For say wutim say I will be a blessing to my parents. I don't want to be a curse. And now we are about to be so bompa say rade my children will never be a burden. My children will be a blessing to me. They will bring me glory, no shame. Ade na maame edi prison akoniaba. Ade. Akoda for say wutim hu maame mob OHENEYERE emu oyo abayi Jeremiah Abraham mami Ajako asema okay e onyame asemu Proverbs 23:25 Osi may your father and mother be glad ma o maame and o papa eninye and osi may she who gave you birth rejoice mania owo no oni awrusie unti ma neni enje Ajako ka sembi say one ka sa hwe baby a ofri a na wa hwe de wi abebo obra obesia ba obra esika form edi nsamfo na do kodom wo mu bi sa me take decision bi na boa me na mepese ababa wa abrantie bi a wutie no fo aso fm na tie imretia wa mu na me papa freeman sa na me ko SS na me ko SS no de ma owo ni ba no nti atwi ska ofie ema ebusuan de financially e collapse ya ahukire wom enti edidima na me ko PSS mo fa bia da ma ko PSS edidim ena nyame ye madom ena me nya scholarship the first year na me tua fee second year third year me tua na de wom nie esa se na me nim baby am free me ma me wa oji loan sa ko sita ma me we university imofra 5 loan now beside the choir faso to ya okakura po ensiso e make sense mpo sa antino me kwa SS no me hu say me say me hwe environment no na fa me hwe ni pako a me yem hwe bibia me free na tokrokro wo the entire environment no a me fit no na me fa me ho hye ho enti the choice of friends na priority na mfofo ya ji loan editor office me kwa me kodu polytechnic o copy exam na ye chiwa e wo try exam na security for e wo window na no ekita phone ye chiwa pe na okọ enti SS nnamfo ameni omonam no ba ku na ko fie bae na odi nyame assembly so mo ko success camp for students e so copy a e boni ene ewura etrim ye te class nnamfo e twa enhu ehia nipa be 8 ye try exam a obia bi so obia because onya ne ye chiwa ye sake wenu gwase ba enti from that time no a bomb from SS to university amaya other courses no me copy we exam room da because me nsa me copy na ye chi me ne apamu me man betra fie me onya saska no enfa me wi SS me tra fie 5 years and me ko university adent yes say the odi mechi no na me nya admission Ghana Telecom me ko telecom systems me nya admission wo ho
na the odi mechi ni be ko SS South Brand 1000 cedis per semester say me ko tuas ask na the odi mechi ono ba be ko SS no ontimi nko ntina say me drop it no ko na me nya ejuma ena me no ka say abrante no odi mechi ni or a psychiatry specialist nurse UK. Wow. Yeah, the misumi di nechi ono so ye nurse UK. Wow. Say na na oka no. Yeah. Abrewa no oduru UK na da ne enuafo na ntoko esi omuntem. Me na me ko fa no report on come fie first. We say mbam fie first na da ne ntokwa. Na ne ho ato no. Na ne ho ato no. Enti se wo hwe the processes are o my can ya be. Everybody near near that single room. Yeah. No obi so kitchen be otimi said that be ensuo na for your books ni enema na 2 am na eti abonten. Wow, she. But ene baby ama me neti ene no 2 bedrooms bibi ahyem. Yeah. Ene enti de me pesa me kase ni say ye nuanu bi eni wa ye kofa police asem e de bra. E bra ma me da bi. Ene ade ba ko ama na ni gine no otimi kase minim say na be panka me wubi ka ho because o wasumdue. Enti oya brantie oya baba wa ade ba ko so am disem tinesi ai ukonyim obi na se wankasa ho no oda fridge nche fridge so oda fridge nche no akonyim obi oba ne akora na hefa na ani aba ka che o ma me se oba Jeremiah wanyim eni o na hefa na defa me so me ka che me se me ware ma oba no ene me ma ensofa embre da bi e ba adwuma hwe wade sa enti ese me take decision right decision now taking ene no ene be affect o chana oya baba wa oya brantie na se wan hwe abrabo ye wo school the amount for be obi wan mo wie school ape the next thing is that ya to ticket man o 2 kwan yeah ye wi SS bebe 2 kwan ai na who to passport to kura woni bi no eja ko mba who to a passport to kura woni bi won so ho abrantie bi awo no for ye tutu asema na de ho akosim a politician se penkrofo mo akoye dede na di etire da ko ne yakobbo wani ba ko etu abrantie bi awo no sa na we fi enye na otimi de oba ko tena choba o winam no si hu no floor ba winam odidi afi ye wo school sa na ne mame e bae de adan ya fra no free fie se school fees a oba no untua oba no school fees a pali go no wa metia ye pamo akola no o si mi di school fees o si bra me ho ne hu se na brant no so ya shoes akese o ye no se tiri papa school fees ne mame school fees no de ma no e no de ba wi na num no e no ba wi na num no etu ontua school fees ya fra ne mame ba ka situation e daf ye o twetwe no moremu e de abehwe no e de akora na ba yi wo school mu oba school a o ye no ho se akaka bensem je ahantan yeah wuni che so ho je ye was school abranti be amni ti area na amni na so na ye school ye wi school all of a sudden guy abeto ka na change gugu ni kom ni ohia mo bus stop bi ohia happen na o branch ba me nchen me twi mo abe rolling down ozovo na ti say me say ye si bibia be fan wati no two kan ko yi saka wafu ebi ni now for twa no ne ko je ye yanga ye wi as foforo na me kra me nyinche no 17 16 owu ko e kwa kwa opre ne ho anya se ne ho so kra po kire no opre ne ho ntem enso enya me na me sie me won kwa wo urade wo nyang mawari awo miensa me san so me limousine ki tuwe me ni twitwa ne ho odi chichi street masum dwumi me koda masum dwumi yeah sa udi edru echi udi kro no bon kitikiti echi an robbery na udi echi udi nkofo echi ma me kra po nim ejuma wo ye obi wo kro a ohene yire ne ma me nim se kro no bo wo kwa na jo kro no bo because wo pe entamanya ne ho ntam yeah edu baby a wo be lock yeah edu baby a ye bebo otu okwan so na sesa asembe tu mesimre bi ohu ohene me reho pa ma me bi efre asembi si ne yesi abo obi tuo baby a young man bi akromfo efre ma me ne yesi oba no no se me na me ba de ono wo ye de kobo kro no say ye ne bampa omo kokro no bona police fo bo ni tuoku say ma me no nim se de ba ne bokro no na Arabi kran so sa ne kunu madam fo bi onim se ne kunu no so kra se ne yoyosie na wo ye anadwo wo se wo ono oye na dwumo e na se wo de no abata ho unfortunately adana okoye na otu kwan ko ye transfer ne ko baby na okọ sa ko hu another gang
So my ya no mind I know my join here. No join ni wo that particular day the first time or no mo call ye na e na asoa ye police for ni wo matutu e na ono nko mo se wo do mo ni area ho wo dodge na ka ono nko na ye bo ni tuo kun no obi afa na no aware o na ye bo ni tuo kun no ajako ye nam sa kwan so na yire ni nim se bia sa no sa no ye no suma se awofo ni bi so enhwe yie from the onset akra ni so na oba no entete a wo de ma no eno na eba be kan wa ma onyi a you see every child is like a wet concrete and a wet clay so what me molding na say ewo to the mold na pena is there what me molding no to the open na eye din a esa say enye the open into no you have nothing to do than to break it who breaking to ebedu sa time no na wate afa so wo ka hwea ontie awofo ni bi ono ma na wo piapia omba no ho ofe me ba no ho ofe nti edru baby na ko fa yare ba mu a echina na mama Oheneyere kasa abatamfon yo abatambone no because me nim mama bi e wo hia busua na o ma ne ma ne baba de ti be ma 3 ono na hyehye emma we be fa na no pa na we be fa na wia eti we ba o so woni ho na wodi kan ma we be fa ba ko ne ko eti se de be ya kora ne di sika ne bebre na ma na di eti e kira Oheneyere be discuss wo mu a yeah enam hia ne nti no waye ne ba ne se ne ba no memboa no ma ne yie preko pe eti ono mom kora ne pia kwada no ne ba timi di sika 5,000 Ghana cedis ba ne ba nya adwuma mu sa ne se e fa na wonya sika ne free eti eno ye issue kese pa ye be discuss o kira ne fiada na ya bobo so but na de my young people no youth no se fa wanamo sisi ye o ya ho ye nya abotre opre ho akohe nyame sompa abrabo pa ena wuhia de aba wo bra woko hia damfo bi wo se enko bokro no dwane je okra nkwa woko hia damfo bi wo se enko ye prostitution ene mema koda sugar daddy sugar mommy je okra nkwa dwane woko hia nipa bi wo se ya yi ewu ubobia be mo oni so ayehye dwane na je okra nkwa ye besre young people na ye predodo ena woko social media we yewu ade achia we yewu 22 21 19 influencer dia woko Isaka wa boy bi yesi wonam tema kwan so eja ahyena ma wadane nson ade wo ko hi me pentem no manya sika na ma me waka so kobokoro no fabre no eti parents ndi ndi ebe kana mom ebi mu wo a akoma pa ekuta no wo hye ne ma me bre wo hye ne nua no mo bre na adwembone aba ne tirim ma me nkoye wei na me fam na me maame but debi enye no ne hia sa wo akoma papa fire the papa so wo akoma papa fire the papa memfa akoma papa emfa nkoye bone efi say wo maame na wo so wo maame no wa mokro no amfa hwew wo maame no wanye tutu amfa hwew menya sa amfa mehwe no eti menya sa amfa hwew sa pepepe mo di onu obetimi no ye no dokono no obetumi aton no oton de hwewo kokono no otimi de hwe obidie no otimi de hwewo eti adenti na wo de wo se wo kwa ye sakawa boy na de abehwe wo maame ko ye sakawa eti utimi fa no nya excuse wo maame tietia ne mawuremu ano de hwewo wo ti sa wo maame ko wi a obi ade eti di enti na abeka se de enti a wo bokro no ne sai wo maame ebre wonu waka cho se wonu ko bokro no de hwewo wonu bra wo bre no ebre wo maame wo bre no Oheneyere ko bokro no de hwewo tabia wo ben wo ba bi ne mpranfo sugar mam daddies krofo kununom enan eno no wo mu date ogibi wa no agibi wa ha wo busa ne se de enti o se me maame ne me papa ho kire wo mu enti no na me de hwe wo mpacho wo maame adenti na wanye prostitution amfa nhwe because onim se nyenti na wanye bi amfa nhwe ada na papa nkoye sakawa boy wan koye front boy enti ada na wo so be front boy na wo be wu ntam na onim se wo maame no papa na wo se wo ye de am wo mo no wo be wu ama aka wo mo obi be kun obi be bo tu akun obi be kun ubedi obi kunachi oba bi wa udi ni kunachi won fa ncha woda obebe udua yare bi beto abayi bi odi obi kunachi wo wu ebra ba ma no ne na etwe mpra na yere teye no benin no okopie ye na yere ne de akora ne ko benin sa bra no na akora ne nyim
okobo ni nua ka say wo de akoda no eda ase what did make an akoda no wo hye ne yam no side chick na akoda no what say ni kunu no ne side chick no anyim no ko boy side chick ni dua adua de akoda no da ase na wo hye kunu no eda ase etiga ni wi ma akoda hye ne yam so wi wo ka so obi na de bo no hye obi okofa ne sika won fa nche wo da ya we yie na fo na mo sisi yie na maame ne papa ho kire minti na me yesa wo maame ne papa no omo ho nkire wo firi wiase omo ntra ho mbetena se wo firi wiase a wo mo ntra ho oyine fo se me twa to obra na ntimi fa course na yimi maame eno ane nyina na waka no enti emebru no nya hweye na said the bible na sia ka proverbs o said the wo pa de nya na wanya no kwa apa so ti sa abo akokɔhwe de ya obutu nkosua enye wo de aso bebu na mu afɔ kyene bi no obɛyɛ okwasea na ofiti preko penso epo wo se a eya na emoja na eba life is a process yenni process ne so yenhyehyɛ ye tu ba kwa ansa na yakomienu ye frimienu ne ye komiensa so ofi say afen na wo take you steps na wo free one na person okodru 10 dia wanhwe ya me pa cho ba bia abekɔ akɔwie na nwie pɛnti no yenhwɛ na yentimi enhwe ye ho so ye yentimi enfa nyankopɔn emata ye ho na yentimi entoto ye ne ma ye na yensua adwuma ye ma ye nimbre adwuma wo ye abaya mo nimbre adwuma eba sa akrampo na wo nidie e wo bema na wo kɔ ne nkyɛn na beba bi namfo atwa na jare amfa me wife nkyia mo oyɛ de adwuma afi wo ho adwuma kora wo ka but officer wo yɛ adwuma wo sɛ wo introduce wa with confidence one what the anigye bi na introduce kyerɛ na damfo ana sɛ baabi bia da ɔdo bɛkonti no yɛnhwɛ ne yɛm yɛ ni mmra adwuma yɛmpɛ yɛnkasa yɛ de na enhyira bi wɔ hɔ a ebɛfiri nyankopɔn hɔ de abrɛ yɛ ne a ɛnam yɛnkasa yɛnsa no adwuma bi so ɛna bɛmɛ yɛnsa aka sɛ enhyira ne nti no yɛnyɛ ne sa na ma pointi me mo yɛmpa kyɛ me da ase ɔhene yire yɛmfa nsi ha yɛgyidi sɛ kakra na yɛaka no deɛ ɔbɛfa wɔ de bɛbɔ ne bra no ɛbɛboa no na ama na namotuo ɔtoto na namoyie na ama na brabo etumpon ya bada ye tiefo ase ene ye ntimi amfa calls na ye brani sa na me yadom akira ho ne retrans ya issue ya yamaso yi ne continuation no na wo de wadwenkyira aba na wonso de wodwene se ye beboa na mabu na aba mpepere ho apere no na eswate ya fam ya AKOSUA ABOAGYE betimi afam AKOSUA nsha wo hene yira brewatia na wote ne kana Jeremiah Simpson na ye social media no nso no Augustine na ehwe akiri SOMPA 106.5 FM Accra ene ye kamfo ede ama wo se AKOSUA na etie na ye wo ni pa bebre ede ma wo afedia SOMPA no trendy o SOMPA is trending and trending and trending trendy pa edino ko pa enti ye declare say SOMPA is no more a new station enye new kra because owura mu sesi an odna bebe ya haja bebira to agu owura mbabi kura sia ayasem haja bebira to agu